mina ngazalwa yinini abakwethu nguzulu uphelele mina uthi nina senanele nafunda nje umahluko phakathi kwami nani nje awukho mkhulu ukuthi nifundile nina amajazi nama degree nanele nafunda nje manje uma ngabe simele izinto zethu kwaZulu njengesizwe senithi siyahlambalaza ngoba imfundo nifundile inkinga yini aniyazi into ekuthiwa ubukhosi ubukhosi umbuso ukuthi umbuso vele uyafela umbuso vele uyafela ngangidela kufe awubeba abantu asebafa bakwethu so besicelile ispeed point yeah kodwa hayi manje beba ngabantu asebafa bakwethu hey mina nginababa nginama South Africa mina nginababa nginamama mina ngiyintandane mina ingakho kufa ngikwesabe mina ngafela aqale ngafela ugogo ngoba mina ngakhuliswa ugogo mina ngangondliwa ugogo akuqalanga lapha uthi nginixoxele nithi nangivuka amakhanya mina ngazalo nithi umakhanya uboshiwe uma wafa hayi ngafela uma nje umvuka amakhanya la ngangimncane ngangisagaqa ngamadolo mina ngifela uma ngakhuliswa ugogo ubaba ongizalayo engenawo amandla okungikhulisa engasebenzi okay insizwa engikhulisa ngemithetho nje yobunsizwa yokuthi insizwa nje insizwa iyayimela into yayo mina ngakhuliswa ubaba uphuma edosheni kahle mangunamahle ayihlehli kunevuthiwe ingqondo mina wangifundisa ukuthi insizwa ngokuma emazwini akhe waphinda futhi wangifundisa ubuhlakani ukuthi ekumeni emazwini akho uyinsizwa iba neelementi yokuxolisa ayibe khona isoft spot ensizweni ngoba insizwa engenayo isoft spot iba umbulali iyona ke mina into engenza ukuthi ngingabe umbulali leyo ukuthi ngabamba amazwi kababa ukuthi iba insizwa ememazwini ayo futhi eneyinqumo ebese uba ne-soft spot and yonke lonto ngiyayidemonstrate la ku TikTok niyibona niyangibona nje ngiyinsizwa mina ethatha inqumo futhi ingajiki kuzo niyangibona futhi mase ngi-apply soft spots iyo lento engenza ukuthi ngingabi imedala ingoba ngiyinsizwa kodwa ne-soft spot ingakho nginodali nje ngiphila kahle nodali awusuka madoda ukhulela udali wami lo yena ambonayo uzozala nje uzala nini next month ubani uMay April yeah uyazala ngoJune uyazala ngoJune ukhulelwe udali uShaka wayengenawo udali uShaka ngoba uShaka into eyayiletha kuyi soft spot uShaka mina nguShaka 100% kodwa ngiyamdlula uShaka ngoba mina ngine soft spot ngikwazi ukuphila nodala mangihlangana nezinsizwa mina siyahleka sijabule sizinsizwa masodu utshwala siphuza utshwala stop uShaka wayeshoda ngaleyo element ke kuyi character yakhe manje mina ngiyinsizwa ngaphezulu kaShaka ngoba mina ngiphinde futhi ngidle odala uthini umthandeni uthi impisi yalaya hey aningithegeleni umthandeni la aningithegeleni umfoko amanqele la ebafethu ningixolela ama commenteni hey agijima gcina ngingakwazi ukuwafunda ayintshela umuntu ono 20k wokuganga bakwethu ukuthi akahamba yothenga isaka lempuphu hey
Hey, khona umuntu ono 20k wokuganga la. Uthokozani. Sihlele esitulweni esijikayo sidli aphula ngomese. Uthungizwa ikhale. Ayibafana bakithi hayi. Hey hayi. Lalelani thatha ndomlando enginiqophela wona. Ubhaleni phansi. Selo ngafika ku TikTok ngithi mina qophani. Qophani imlando. Bhalani, bhalelani izukulwane zenu. Ukufa kwami kuseduze. Kuseduze ukufa kwami ngithi mina bhalani umlando enosala noxoxela izingane zenu abantwana benu. Bhalani umlando. Isihloko salo mlando nithi khona insizwa eyake yabufela ubukhosi bakwaZulu. Hayi into engizoyifela mina ayikene. Yeah. Ayikene. Wama ngintalapha sena understand ukuthi kusuke kudlalwa sena understand lokho. Manje eningaka understand izinkulumo zami ngendlunkulu. Ikona ke eningaka understand. Mangathiwa ngiyafa nje manje nisale nixoxela izingane zenu ukuthi hey lensizwa le hayi iqhawe le labufela ubukhosi mina ngizofela ubukhosi ngafa nomnini yeah ngafa nomnini akekho nje umuntu engixabene naye kuthiwa mhlambe sibanga intombi noma mhlambe siyakweletana imali asikhokhelani manje sifunana ngevolovolo hayi akekho umuntu engixabene naye kanjalo mina nabantu engihleze ngibata lapha mina siyazwana nje nabo siyanabo siqiniseko siyayizwanela nabo zingaki inhlamba ngimthuka usiqiniseko mvelasi uyabona ziningi insizwa ngiyazwana nazo ziningi insizwa ngiyazwana nazo engihlezi ngiyithuka la ngiyazwana mina nensizwa uyabona hayi ngeke ivele dadeka blokho hey uyazi khona umuntu ongibizele eNigeria ngicela ungi-inbox wena umuntu ose Nigeria cela ungi-inbox lapho ikhona into mhlawumbe esingayihlanganisa sengiyayinothisa nje i-comment yakho emavideo nami wonke cishe ikhona le comment sengiyayinothisa impela ungi-inbox lapho ikhona into esingayixoxa mhlawumbe lo muntu lo olapha eNigeria ngiye nga inbox wa omunye usisi olapha ya eLokuzeni use Australia lo sisi use Australia uke wang inbox la saxoxa wathi hayi mfoka amakhanya sibhekile sithuli siyabuka bathi sikhulekela ukuphepha kwakho nje ngaphinde futhi ngafonelwa yenye insizwe lapha eAmerica insizwa yakithi madoda kwaZulu iqhamuka lapha ya eAdams lensizwa le ziyasho insizwa phesha kwelwandle zithi hayi siyabuka wemfoka amakhanya sibhekile wena uphephe nje kuphela kodwa konke kwenzeka phambi kwethu sibhekile so ziningi nje insizwa bakwethu ngiphakamisa ukubonga nje okukhulu ziningi insizwa ziyangena ku-inbox wami zithi mfoka amakhanya sibhekile sithuli siyabuka zithi sikhulekela ukuphepha nje ngiyabonga bafowethu nodadewethu osisi bami ama-advice inkosi yami kuma-inbox ngiyawabona ngiyanihlonipha kakhulu bafowethu ngiyathobeka kakhulu kini nonke ninabantu mangibheka la niyohlanganisa u2000 manje ngiyathobeka kakhulu kunina baningi abantu abavelayo abakhulumayo amazwi ungibonisa abanye bayangikhuza abanye bayangixwayisa abanye bayangiduduza uyabona sonje bafowethu ngiyabonga kakhulu njoba ngisho nje abanye from overseas njengoba sazi ukuthi uZulu ugcwele umhlaba wonke njoba ngisho ko-Australia ko-America ngisazama ke ukuxhumana nomfowethu lapha eNew York
umfowethu ongilamayo ngisazama ukuxhumana naye ke kule insuku ngimthole efonini angazi ukuthi indaba kodwa ke baningi nje abantu basibhekile bafowethu nakuyo ke nje indlunkulu bakwethu nudlulisa umyalezo siyahlonipha kakhulu akuyona inhloso ukudelela inhloso ukuhlonipha nje iqiniso silidlulise khona inkulumo ke engiyinothisayo la inkulumo mayelana nokuthi abanye baqhamuka bathi uma uMax siyamuzwa into ayikhulumayo iyayakha isense inkinga ukuthuka inhlamba asixolise futhi nakulokho bakwethu sixolise nje kakhulu ekutheni iqiniso lethu lihamba nokodwa njalo uma ngabe kumele nilivume kuba nokodwa asixolise ke lokho kwenziwa ke enye ke yeyindlela mhlambe esiphushe ngayo igama lethu la ku TikTok mhlambe ke sesishayile isikhathi sokuthi nathi sibone ukuthi sesakufeza lokho esasifuna ukukufeza ya mhlambe nje kumele sithathe kanjalo ngoba bayavela abantu abaningi abathi Max cha uneqiniso kodwa manje inkingi la siyaqonda ke futhi singomakhanya ukuthi belingena ke iqiniso lethu ukube vele belingahambi nokodwa ngoba baningi kahle kahle abantu abaneqiniso inkingi ukuthi iqiniso labo alinawo ukodwa li too clean ukuthi linga recognizewa linakeke so siyabonga ukuthi Cape Town singomakhanya elethi iqiniso siliphusha ngawo ukodwa lokho olivumayo ulivuma lahamba nokodwa athi imfoka amakhanya siyalizwe iqiniso kodwa kunenhlamba awusuka madoda imudinsi dindi lizokuditsika kwesidikiselo sebhodo likhuluma kuhlatshiwe thekhe sathi ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle yawadonsa amehlo ensizwa sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo uphama isinqeze esidudla uma ibhantsiwe imude ngezile inkunzi emayivavi hloma ihlaselane imude ngezile inkunzi emavavi hloma ihlaselane imude ngezilokuncindi inkunzi emavavi ihloma ihlaselane ingqonqo engqondongqondo enqobe ngokukhashaqalo gqokweni yabaqobela amaqatha seqolo maqede baqhaqhazela ukuhlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ubaqonda ngqo maqede bangqubuzela abomaqinasi abaqhathanisa ingqondo zobuqili bafowethu ngithi mina ngumbonga nkosi lemavavu umpanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ngokuhlanganisa amahlathi einhlanya ngoba ngiwahlehlisa ngiwahlakaze ngiwahlekese ngiwahlabe ngohlabe lenhlali bathatha hlamba kayinamathela ukubezana namathela ngabe angisabonakali yizo mina ngithi bafowethu siyanithanda manje ngizolivuma iqiniso bese nithi kodwa yabona lo yakodwa hayi singomakhanya uyasijabulisa ukodwa ake sifake asazi noma sibafake naba requestayo ayingeke asibayeke aba requestayo bezonibingelela nje bafowethu sinikhombisa sinivezele nje ukuthi singomakhanya naku sikhona sidla inhlamvana sazoqhubeka futhi masavumile nje mabesavumile omthaniya besavumile omageba nophunga mayesavumile umdlokombane esavumile amathoko okhokho amakhosi mayisavumile inyanda ezulu sazoqhubeka nje sidla inhlamvana mase zisibiza ke inyanda ezulu esibiza amakhosi besibiza ocetshwayo odingane sebesibiza omdlokombane bethi silandele emfoka amakhanya nalapho futhi ngeke sale asigolozile siyobalandela amaqhawe siyowalandela amaqhawe obukhosi awu suka awu sisibame hey azamaningi ama request inkosi yami ayohlanganisa u20 hey hayi ama request angaka naba bethi asend location bafuna u20,000 awafowethu why ningasho mina nginifakele lo 20,000 loyo ngaphela kulula nje ukuthola u20,000 bakwethu mina ngizoba nje ne condition eyodwa nje bese ngikufakela u20,000 I will have only one condition
utheni siyacela sebeyawucela lo 20 anikameni wezulu ake nizibuze lokho ake nibe nje honest Zulu kamalandela ake nizibuze lokho intoni into engabulalisi kwaZulu eyodwa nje into ekuthiwa ayile mawenza le awufi mina bengisindisiwe mina ngangcwaba inqwaba yabazalwane nabefundisi bengumzalwane mina ngisindisiwe into nje yangiyekisa ukusindiswa enye yazi la ngabona khona ukuthi awu kanti noma ukholwa uyafa kanti bakwethu intoni into engabulalisi kaZulu yinhlamba kaMax ziyabulalisa abe ukushumayela kwabefundisi bayafa amanga ayabulalisa ukulunga kuyabulalisa ubungcwele bayafa bengcwele noJesu wafa engcwele no baba omkhulu Isaiah Shembe wafa engcwele noNkulunkulu uqobo wafa engcwele ngoba simbonja akekho emhlabeni wafa engcwele so kahle kahle wezulu ake ningitsheleni manithi uMax uzofa yini engabulalisi kwaZulu ekuthiwa nje ke le hayi mawenza le uphila inguna phakade awufi ngoba wenza le usibheke Cape Town wrong thina se Robben Island ke la ungakwazi ukuthi ufike la eRobben Island hey bakwethu inhlonipho bangakanani abantu abahloniphayo abafa ngitshele ngoJesu mina himself ukuthi naye wafa engcwele ya ngise Eastern Cape bakwethu ngise Eastern Cape ngise Mandela ngise Eastern Cape eMandela eBhongweni mawazi indawo ilokishi ekuthiwa iseBhongweni lapha ya eMthatha ya ngiseBhongweni eMthatha kodwa njengamanje ngise-town eMthatha njoba ngenza le video nje ngiyenzele town eMthatha bengibhukile lapha elodge sengenzela ukusiza labo ke abathi ngikuphi Eastern Cape ngise-Eastern Cape eMthatha ngihlala eBhongweni lapha ya eMandela ngaseMandela yeah but 5 times sengizwile kukephi umfoka amakhaya ekwaze kwamnandi bakwethu ukuhlala nani kahle kahle nje kumnandi ukufunwa bakwethu hey kwaze kwamnandi ukufunwa hey kwaze kwamnandi ukufunwa kuthiwani kuthiwa kuno 20k kumele ngishintshe lo 2k lapha elokhuzeni egameni lami lo 2k kumele ngifake u0 lapha sekumele ngifake u0 kulo 2k manje kube u20k engathi yangithanda manje lo muntu ohleli naye lapho uMax uyena uyokudayisa ungamethembi umuntu hawu useyadayiswa uMax ubani lo ummeli Sothondoza useyadayiswa ngani umfoka amakhaya mangidayiswe umZulu nje nakhona ngiyojabula mangidayiswe umZulu wakithi awu nakhona ngiyojabula kahle kahle uyobe sifezile isifiso sami sokuthi ngifele ubukhosi ngoba noShaka I mean njalo uJesu naye wanquma ukuthi yena ufisa ukufa for 3 days wanquma nje ukuthi mina vele ngifuna ukufa ngifela izono zenu nangempela bambulala kwase kuthiwa ayike ifezekile intando kaNkuluNkulu ngoba ufile obefuna ukufa so efuna ukufela izono zenu so nina enikholwa ukuthi uJesu wafela izono zenu niyakwazi lokho engikushoyo nami ke kuyobe kufezeke nje isifiso sami sokuthi ngifisa nje ukufela ubukhosi bakithi kwaZulu angifisi nje ukufela enye into mina angiyukufela mina ukuthi sibanga intombi sibanga umfazi sengihlaba umfazi wakho ngeke ngiwafele lo manyala lawo mina ngifela ukuthi ngihlaba umfazi wakho noma ngitshontshe utshwala bakhe ethaveli mina ngiyofela ubukhosi bakithi kwaZulu
ngoba noJesu wafela ubukhosi bakubo oDavide oAbraham uShaka osenza ngakhona oJama oShandu bafela ubukhosi oMnguni oMakhanya bafela ubukhosi nami ke ngiyofela ubukhosi ngiyofela ebukhosini futhi imina ngizalwe ebukhosini ngiyofela ubukhosi futhi ya angaze nje ngihlale eMayville bekwamanga kuhlaza ukuthi ngaye ngahlala eMayville akaze ngihlale eMayville mina hayi angazi ngisho istrada esodwa nje saseMayville manje yini engiyaziyo eMayville ngazi lapha eThayini Tiles Mall la kuthengwa khona ama tiles malls tiles or the Tiles Mall la eceleni kwa freeway ngazi lapho mina eMayville yazi angazi lutho mfethu eMayville serious hayi nama ngiyazi Mayville eMayville mina ngikhumbula ukuthi sasiyothenga ama tiles lapha Tiles Mall sasiyothenga ama tiles ikhona nje la ngazi khona uyabona ngike ngaba ke nentombi eyayihlala eMayville kodwa ngoba ngiyinsizwa ke mina ngivakashela igirlfriend angikwazi nje kubo kwale ntombi la ehlala khona ngangingakwazi nje ngoba angivakasheli mina intombazane endlini yayo akinodala omuhle ngisahlala eflatini lapha eThekwini anginodala omuhle ohlala eMayville lapha na womXhosa suka ngangidle linonile lapha akodwa nje somakhanya ayasikaze singadle linonile la ebafazini hayi mina ngihlezi ngidle linonile mina hayi awona makhulunywa ngomuntu owadalelwa abafazi hayi mina ngikaze nje ngingalidle linonile hayi uJosi nyelo wakho Steve la na-ke sikuphuzayo bafowethu uJusi nje habe khona ngisho abafuna i-background hayibo kanti kunegebengu eyi-serious kwaZulu ima uzufuna i-background nje uyinkabi yini hayibo baningi abantu abasazobanjwa la kwela kithi baningi abantu abasazoshiya imindeni yabo bayohlala ekhulukuthu ngoba kufuna i-background lapho khona othayiphile la uthi awuveza i-background anayo i-background ivele ufuna yiphi i-background lo ngaphila la ngihleli khona kunjena njoba ubuka nje la efonini iyona background yami le nginayo la ngihleli khona akho magama abhaliwe akho logo apendi anamathisele cha i-background yami ile oyibonayo ubona nje ama-glass shit hayi-ke bafowethu sengibongile benginibingelela nje nginivezela ukuthi naku sikhona singomfo wamakhanya uma kukhona osibizayo siyosabela inkulumo kaBaba uMhlongo ayizange iveze ukuthi siyabizwa ngabe sesisabelile ngiwatholile ama-advice ukuthi makhanya hamba uyovela inkinga akuvelanga nokuthi ikuphi la kumele ngize khona ngoba angibizwanga kuthiwe nje ngiyafuna mhlawumbe kube bekuthiwa ngiyabizwa bekuyokhishwa nevenue ukuthi ubizelwa endaweni ethizeni fika ngabe sesibuya khona singomakhaya manje asibizwanga asinikwanga ivenue kwavele kwathiwa nje siyafuna ayikhuleka ikhona ijuice ungayilethi kwavele kwathiwa siyafuna iloko nje onaZulu nina besilo nina bendlove emnyameni nina bendlove nophapha ekhanda nina benkayishane kamenzi yaphuza umlaza angameva Zulu omnyama ondlela zimhlophe iloko nje bafowethu ukuthi
kuthiwe siyafunwa akushiwo ukuthi siyabizwa asinikwanga nevenue ukuthi makufuneke siza kuphi bele kwathiwa nje siyafunwa kuphunywe inqina siyafunwa ngokwendlela ke yobunkabi ngoba kube besibizwa bekuyothiwa kuphume izwi kundunankulu kaZulu izwi elivela kuyisilo esihleze esihlalweni manje kuvele kwaqhamuka nje umdidiyeli webutho laSondini wathi uyangifuna ungifuna kanjani ngenzeni kuye ubani yena ngoba mangikhulume ngendlunkulu kanti ngikhulume ngomndeni wakhe yini ngoba yena wakaMhlongo endlunkulu ikwaZulu ungifuna kanjani ngingakhulumanga ngaye ngingakhulumanga ngomndeni wakhe ngikhulume ngendlunkulu uma kuukuthi ngifunwa indlunkulu bekumele kuvele phela ukuthi uthunywe indlunkulu nakhona indlunkulu beyengeke ithume umdidiyeli beyothuma undunankulu wendlunkulu ubaba uQhilizi so izinto lezo Zulu ekuhambe kwahamba ngayibheka ngehle lijulile nani kumele nizibuze zona ukuthi ngoba phela indlunkulu kunondunankulu endlunkulu owumlomo wesilo yini indaba umyalezo ungezanga ngondunankulu ukuthi makhanya uyabizwa noma ikuphi la ukhona thola indlela yokuthi uzovela uyabizwa indlunkulu iyakubiza singomakhanya ngabe sesibuya khona manje akushiwongo nokuthi sibizwe endlunkulu kuvele kwathiwa nje siyafunwa hayi Zulu mangabe nina ni understandile leyo nkulumo hayi mhlambe nani ngisamele ningi understandise hayi mhlambe kumele ningi understandise ukuthi makuthiwa ngiyafunwa ngifunwa kuphi why ngingabizwa ngifunelwani ngingabizwanga nangomunye ethi waphekwa netshe kwavuthwa itshe kuqala ngifunwa kanjani ngingabizwanga ngoba bekumele ngibizwe phela ebese kuba ukuthi ngiyagoloza ebese kuthiwa ke kukhishwa induna abadidiyeli bakhipha induna baxhumane nenduna engibusayo kube ukuthi nje induna ephume nebutho yayongincinga ngokwezwi lomdidiyeli nezwi likandunankulu owumlomo wesilo cabanga ukuthi iprotocol bekumele ihambe kanjalo Zulu singazi ke phela mhlambe yiyo le elandelwe uMhlongo iprotocol mhlambe balandele yona sazi kodwa sibizelwapi kuze kufunwe ama location ethu nje apha ama location ala sibizelwa khona ngoba sizwile ukuthi siyafuna kodwa sazi ukuthi sifunelwa kuphi ingakho ke le nto siyithathe thina ngokuthi kahle kahle sifunela ukubulawa la ubunkabi nje lobu ngoba makuthiwa ngiyafunwa ukube bengibizwa indlunkulu ukube bengibizwa isilo ngoba ngisithukile kumele ngabe iclear imessage ukuthi isilo siyangibiza endlunkulu ivenue leyo manje ngiyafunwa ngifunelwa kuphi iphi location la ngifunelwa khona usuyabona ke nje Zulu ukuthi manje ngifuna ilocation kahle kahle nani nje ingqonda nisebenzisi ngoba ufuna ilocation yami kodwa wena ongifunayo angiyazi location yakho umdidiyeli webutho laSondini ubaba uMhlongo uthi uyangifuna ungifunela kuphi ungifuna kanjani engangibizanga uthunywe ubani ukuthi akangifuni ngabo wasendlunkulu yini yena uma ngabe ngathi ukindlunkulu ngahlambalaza indlunkulu ngabe wasendlunkulu yini yena ngoba phela izwi kumele liphume endlunkulu okuyiyona engiyithukile mangabe ngithukile kumele kufuneke ngizochaza endlunkulu manje akushiwo ukuthi ngibizwe endlunkulu uthe nje uMhlongo uyangifuna wathi kuyophela inhlamvu so ake nixubungule leyo nto ezulu ake nixubungule nibhekisise kahle nibhekisise kahle nje ukuthi ngavele kuthiwe siyakufuna sise uthe ike lamakani ibhongo lwethu yini
Ya ngisebhongweni ngihlala eBhongweni ngisemthatha. Esetown sihlangene etown la sikhona. Mina ngokuhlala ngihlala eBhongweni eEastern Cape. Njengamanje ngisetown eMthatha. Yeah. Sengizwile. Uzufuna ilocation yami nje. Ufuna ukwenzani? Indaba nibe ziphukuphuku kanje. Nina niyantumazela nini? Nizilima nini? Ufuna ilocation yami uzongenzani? What are you going to do? You fucking around here. Damn it. You fucking looking for my location. For what? Can't do nothing. Kat indaba yenu, papa yenu. Ngingaze nibone la sikhona eMthatha papa yini. Ngisale kahle. Ay. Ngisale kahle naye nangu phoka amakhaya. Semthatha lana. Angithi ngizwile semthatha. Astay ijuice lena. Ijuice nje. Ujuice oplain. Yini leyo live wanting more? Live. It's ngiphenduka. Imake. Imana ngithi ngifuna ukubona uphoka amakhaya. Ay. Vala manje. Abafonela sihlukane manje. Hayi kulungile nisale kahle. Umax ukhona akaboshiwe. Iyezi interview egcwele. Babhayini. iBhongweni seKokstad usudlala ngathi. Uthi iBhongweni seKokstad udlala ngaye. Ayahlanya no. Hayi nisale kahle yezi interview egcwele. Eyikhulumela uMakhanya ukuthi kahle kahle kuhambana. eBhongweni ngake ngahlala khona. Uthi 20,000 ye loyo nobamba.